Hello, Perlok. Good morning from Shimla, guys. Tem tasgi. Ngila poi menen po Shimla ngi kamyo ban le vlogs. Bang ngila poi miet palat. Tem tasgi mod explore kai ne po Shimla ma. Ting spini fi se ki jaka ki bang ngila. Banan pini fi ka view na ni na kamera jangi ma. Pitu ka view na kamera jangi. Wi iya ka Senang Shimla. Mình nghĩ tới cái xe đó nè. Mình biết theo cơm hay long vậy cái tiếng khẹt đây. Người cá sát tay senang sát tay slot luôn. Tay guys ini khẹt xóa tiếng skin đôi phi anh đang là đẹp khẹt anh đang là đàn cái này. Mà spin i kijaka ni po Shimla ban siapa pun kau dikenal ke video ke jongi. Guys, mentang ilami nak kamera. Kalawan saw kali ba kanyalam ingi sta ki jaka ki ba. La batai na jaka sama na hotel. Tem kali yu non saw ingi. Đây, beb. Ngatiap dai Marti. Marti sa. Nanya hisbet. Nya hin nai phi. Kasesha. Hey guys, mentang iladan apa kali. Nyelik ka shay. Siapa? Ke jaka? Kurfi ne ke? Kufri. Kufri. Teng nyelik ka shay po kufri bon ha ka jaka tai bangin lai. Tengin penil epi ke kita ki jaka basi pepin kom noi kena ka video perlok. Haji. Peace. Happy Christmas. Happy Christmas epi barakah. Yang sapin hisbet kan ke Christmas celebration ni. Yang seperti efisia sibet mah. Okay. Hey guys, mentang ilapoy hanya ka tourist spot hanya ka jaka ka ba. Ngitmu hanya ka baba poy kufri ten peni efisia kidan ke hanya ke activities ba kam kring bahaya ki tourist man peni efisia mah. Kani bersongkulai sanspa dai. Sanspa lai kilometer dai wang. Dia kena ka zip lining. Ni couple zip lining ni single zip lining. Dia berma bridge jumping gitu. Dia belly crossing gitu berokat. Guys, mentang ladap sim ka tiket ni. Ladap hiwan sini siapa baba point kurfi. Hani po Shimla Kufri. Dia waju Shimla ka single nomor ba kalas bah. Dangla ba phi Shim lot khat san spa tingka kalain kiliu lot dei borok jingla kai bat phini oru extra asli ki jingla kai ma te kala kham songtat yingi tem tang la Shim ba khat san spa nga khat san spa bi te natung in usialam da ka new driver jongi hi sathi sipo ka ne ka tourist place te spini phi hai ke badan ma guys mtang la poi hane jaka bonsong kulai ngi yo number ba sispa arsan dai te phila jong kulai tang Dang red mencha. dang red te jong kulai beri am super yang te baru khat ba experience itu Tadai. Apa mela? Puluh mencha. oh te ya sepo ma Wow. bun beriu ba apri siapa perlak Brio tidak long kayau. oh pen ngilis parsan hadi siben Tagai lamit. Ni beriu badang ablan tei ki belai kene bon song kulai tei ki kulai Jadi kam sejam. ni ki badang ablan hanya tei ya ni kam sejam perlok tem tangin ya pam sa do lagi nomor ba lan jongi dang jerong dang ya tahu nomor connection tei ban siang saat hiru ni thaja sabang ilakan dengan wan bam sa do lagi hanya ajan ni ke ba song kulai mangi po kan ni bam lagi jerong ate perlok tem bam sa do lagi Maggie. entah dei kepali ke jongi wan song kulai te I'm excited. Begini di kulai hangni. Itu. Ni. Up. Tei be la som kulai. La som. Long. Peyok ke dia kulai. Ke dia ra. Ta. Biang am. Tinggal yo ada buat unique horse. Alright. Brown one.
hang ni baru kita nak beli. Ah. Kita ngayok dah berperaun. Tah. Tenat ha. Tah. Biar kamu subang nem songkulai. Sobang ha. Kerkat menet ya. Best bah. Thailand. Oh. Ini kulai dah mau bukan utung kulit. Serput bah kan bon pet. Oi. Ini kulai yang di kulai kempai tak ada. Kulai senang tidak samlai ini. Ah. Ya kan ni ada. Ani kacing pom-pom. Traffic kulai tu. Sang kulai hak traffic kalau pintar tu. Pe jonga umut overtake. Ni jonga. Umyo overtake. Hey guys, sebentar lah song. Ni kulai. Ni belia. Tei jing bi tei. आप कितने लोग हैं भैया? Oh, long ni besu tenang. Duluk. I song ni ang imut kir sejrong. Ni kulai hi. Lai kilometer kan peniat. Dia kalong ke Subang. Song ni kulai. आप कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। Kayo. Song kulai. Sini si jarong do he yo ba. Beb. Subang. He yo ba dai sini jarong. Ese. Minta lapoi ni ya. Subang beb. Utip sengi ha tu kulai jong pi. Payu kulai jong ada uni. Chul bule. Te jong ibi de utei. Mal bele. Subang mem. Subang pelat kan. Keman. Dan nanya tisu posilong dunia kulai. Nya bede kulai. Ikop seim hai pi. Yang. Dawan sayang jongi kumni best pi. Dai. Hagas ni pabawan sayangi. Parlak hang ni pinyo i yakayau. Delang ka badan hang ni hapa kufri. Idan sibon ki. Idan sibon ki tiar kitar. Bat ibeb ikwa ban ring ya kini kayau ban pergi special ya pi baro. Keren beb. Dia. Ade kayo kilap panyolet na dong sedang kita hanya. Di jalan kinap marbam. Di dia. Entah ngilit sasa. Kakper so apel. Ngin pen ma dan so apple na em. Parlok te hante ka zip lining mangilayang line mani na do steng ta pet ki priru daka spamut dak naka si hajar ngila poi sa kasi spa pe ini bilai boring ha asyo telat but Stresyon na em. Ap tiket po biju dak tiket biju. Hoy, dan kloy hang tay day. Ti nilai. Hey guys, minta la dai pali jengi ban song. Zip lining. La ready ne ambil. Hoy. Ready? चलो अभी आगे चलो। ti ningkong du kejat kediang anta kejat kamuan ti pihak bla sejerang beb ready ready Ready. Chal. excited Na biang bet sang bangi jinga kai kulung bah. pesi tangkat teh he Guys, ngilan tu mentan ngildang sedap song ni zip lining, mentan mulai sesai biak. Ngin page saya ka bridge jumping. Ti kalau ka experience ka bastunan ha bane itu zip lining. Ti sora ni kanang best show. Oh, dang best sora hi man hania. Hania ti karet lingkot. tak lingkot bah. Distance So song pat song la dadap na. Ti nek na siya sora. yang ini pitch teach po mah. Security activities. Ya. Ti ya. Shimna ni ka siyang lang pala dan pi. Okay. Kiro siya. Hey, oh thank you. Ti yang hindi no di siya. Dan siya dia belakang mah. Lah. Ngan na do mana. Tang apa yang lain tu lai. Yak ngan. Tay ya di no di siya. But that is fried rice. Specialty siya ni ma. Pula bah ka activity sini mah. Scam parlo. Tapi wan sa Shimla. Tapi wan haku free wanang wan por don tha. Don tha ti kamentoy siya. Ladang don tha kamentoy. Ki Shimram bhang. Ido ti sa pet
Nama kita nak kajong season mentati kishim. Si hajar tu ka bansong kulai. Bat zip lining, bat kawai ka activities extra. Te hendai haki off season kamsat te sampai ba. Ni I suggest ni pi batang hak por badan tha piwan hang ni free lam kumta salet bitang hang Đây cần viết cái cặp xa rồi. bitang ni tourist spot badan hapo yo Shimla hang tu ma. Cái activity sini kim đã lihat kita best support So sora. ra jongi. Rồi, cầm best support sora kita lihat. Jeung bam so. Ba podlok. Bye. Guys, mentang ila rung sa ni ka keper sa apple. Tang bangam i sa apple ro weir. Tay. No. Oh tay. Ta up guys kan peni phi mentai lai i we ding sa apple badang dang sa ma am peni sia. Tay ding sa apple. Apip. Tay. Tu am peni sesuai dang dan em. Ni ka keper. Ni phila banyo ki shol ere. Tu ki ding so pe bla slan dan slam dan isu. Polio se Rồi. Pe ka view na ni. Pen ik ka view ma guys. Pe tay ka view. Ibang đây. Phi qua jumping em na do manet tay jumping beret. Jom lang tu kan. VPP service free. VPP Voice of People Party. Jom lang tu kan. Kuat jom em. Po keper so apple kadan kawe kadukan ma. Kadukan jong kiso apple ba basna be nani bolong pio ba. Ba kini kium so laban i ki bapio original ba bana national Shimla ma. Ki import kaleng. Bem ngala khen kini altali. Terus palai pau dai. Kan palai pau. Ini try food bapio tikana ben ma. हमारे पास लाहौल स्पीति से आता है। Okay. इसको डेली आप इतना क्वांटिटी खाओगे ना, ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये डायबिटीज के लिए भी अच्छा रहता है और आपका यूरिक एसिड के लिए भी अच्छा रहता है। और ये 1000 रुपए केजी पड़ेगा। आपको अगर ऑनलाइन मंगवाना है आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो। ऑल इंडिया डिलीवरी रहता है। Thank you. All the So, way from Shimla. मैं इस टाइम कुफरी से बात कर रहा हूँ और ये इधर के लोकल आलमंड आते हैं। इसमें ऑयल कंटेंट काफ़ी अच्छा रहता है। इसको लियो का बादाम आता है, ये किन्नौर से आता है हमारे पास ना, एकदम वाइल्ड आलमंड रहता है। ये कोई पॉलिश नहीं रहेगा, एकदम ओरिजिनल रहेगा। to long original perlong. जी इनसाइड वर्क क्वांटिटी ऑयल जस्ट लाइक सिमिलर मैश, दैट वन आल्सो इनसाइड ऑयली ऑयल, Yes. दैट वन। Thank you. Almond oil. चार्जर 801 kg। Ni fraspa kilo. हाँ, इसमें आपको 19 आइटम मिक्स रहेगा, फुल्ली ब्रेकफास्ट न्यूट्रिशन आल्सो। और इसमें सीड्स भी रहेगा, आपका बेरीज भी रहेगा, क्रैनबेरीज भी रहेगा, यहाँ तक कि ड्राई एप्पल्स तक रहेगा। और ये प्रीमियम क्वालिटी भी रहेगा, ये सारा इधर का रहता है। और जो ये आलमंड है, ये पूरा पेपर शेल का आलमंड है, कागजी बादाम बोलते हैं जिसको, ये उससे निकाला हुआ बादाम है। Listen. गार्लिक, ये पहाड़ी लहसुन होता है। Parlong ni Rensun bapher ha hang ni. Rensun. Pahari Rensun garlic. Chana dai. Perlong ngala pani katui kiso apple ki ba pher ba shna ne po Shimla ki long ki dry fruit, phila banyo ki dry fruit, ki umso balong natural te lada danong padeng jong phi ki bakwa ban thi kini kiso phila ban shu order online ru kila baken point ane na Shimla po slong jongi te ka link jong ka Instagram jong ka ne ka dukan ngan sabu po description so bahas ya check lam tapi kwa ban order sa lap phila ban contact ki na po Instagram phila ban tag sei sa order kin sa 1.5 de po slong ulong ngalati swi po we bang bha ma ulong pure bha best bha te guys menta ngidang shopoi ha kamera ngila thaj seng ka da ba flop tikna ka activities ne ma ka sub ai ka tang ka pisa te ngakarpan fisia perlok lada phi yawan Shimla Buat nam le chaku. wan num le chat te chapo ki ba ki ko free ba bon activities namar kamlera lada phi wan ha ki bana January te la bon snow la hab yor te
pi kadon jing man toy ma man phewan community bana December kambon mangi ki arsan creation nang kan wes kai ka pisai pisia te da phi kwa wan hu bana how haki tarik new year ne la new bana January te tang kita hi hoi ti hoy ha shimla ti ki best ngin sa pin I andang ila explore no menta ti explore jangai na ka shimla ti ngin sa pet la shai ka singin na explore bha kane ka yo kamol road te tang ta hi inskin do bia fi pro khai ka next video pro khai te bye bye signing off from the official good night